حال قصه آقایان این الله خیلی بسم الله الرحمن الرحیم. الله پاک و بخشنده و مهربان نامه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. این وجه دوشی همشه حضرت داود که سمالاس کو این شپی نمبر چوک حضرت سلیمان بن داود علیه السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. ترجمه الله پاک بخشنده مهربان نامه. حضرت سلیمان علیه السلام حضرت داود علیه السلام صاحب زاده این وای چوک. الله تعالی آیا هم حضرت سلیمان هم چه علم و حکمتا چه سرپراز کتا، باز علم و حکمتی داتا و نبوت و پادشاهی آیا بیا تا بیتا پت چون پادشاه بیتا آی جاگه پدای چوک. حضرت داود علیه السلام هم پادشاه بیتا چوک پدای جاگه پادشاه بیتا و حضرت سلیمان علیه السلام حضرت داود علیه السلام جانشین بید. الله تعالی همین منظورت که جن و شیاطین آئی تابع بیتگان، تابع و فرمان بردار بیتگان. آئیه جانورانی حبر آئیه زانتا، جانورانی حیوانانی گپ حضرت سلیمان زانتگان و حضرت سلیمان علیه السلام درسته جانورانی خبری وشی پا آسانی سر فهمتگم زانتگم که چه وشم واد مادا. الله تعالی شکر ادا کنه. الله تعالی شکری وشی ادا کتا گو ادای کتا. الله تعالی شکر ادا کتا از سلیمان بن داود وشی از سلیمان و گوشتی وشی همیشه گوشتی که الله تعالی شکری ادا کتا گوشتی که پروردگار لک شکر که آیا منا جانورانی هم زبان خبر سکینتگم یاد داتگم و جن و شیاطین هم منی تابعی کتگم، منی فرمان برداری کتگم و علم و حکمتا چه هم منا سرپراز کتگم. علم حکمت هم من زانو منا یاد داده. نبوت و پادشاهی هم که منا عطای کتگ و منا بخشته. پروردگار وشی منی سر حضرت سلیمان گوشتا منی سر باز بی حد و حساب احسانات و فضل و کرم. حضرت سلیمان علیه السلام وقتی پس سیر واسطه درد کا تو تخت سرنشته و تخت هوا تو کا چسبیده و یعنی دکتان تو کا منتان تو کا دکتان تو کا آیا هر جا گلورتا سپری کتا کجا چه دا کجا رفته اوشی وجا ہو دیهانی بڑا بیتا تخت واجا ای دیم هر کجا بوشتے ہیں سن جا بجا بیتا آیا رسین تا هر کسی یا ماهی راه بیتا
یک ماهی راه بیتا نیم روز تو کا ختم بیتا. یک رندی حضرت سلیمان علیه السلام لشکر گونه هور لشکر هور مورانی میدان رسید. یک مور چارگه یک موری و ترست بشی آیی ترستو و تی قوم و قبیله آواز دا که ای موران، حضرت سلیمان علیه السلام پیدا گئیں و آئی گناه هور لشکر همراهی درو وتی لوگان تو کا بره چوما بھی که شما آئی قدمانی چیرا آئی لشکر قدمانی پادان چیرا او لچگ لچ پچ بمیره و آئی تک خبر هم بی. حضرت سلیمان علیه السلام ای خبر اشکتو کندی تی وشتی ای اللہ کہ اللہ تعالی شکر ادا کو کہ آیا ہمیں کہ یہ اندازہ نوازش داتا کہ اے پیمیں حکومت عطای کتا کہ انچین رب و شان و شوکت که انسان و حیوان جن و شیاطین درو چما و منی لشکر آسی ترسان وشی. حضرت سلیمان علیه السلام عاجزی اور آیه دعا. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. اے اللہ، اے منی پروردگار، من تی احسانا اور انعامانی که تو من داتا چطور شکران ادا بکنم. تو من توفیق بده که من تی تمام احسانانی و که تو منا عطا کتگا و وتی خانواده پتماتانی کتگا شکران ادا بکنم. اور منا چی ہما کار بزیر بکن که تی خوشی و تی رضامندی آئی توکا ہستے انچو کہ منا وتی نیک بندیان توکا شامل بکن ہور بکن. سبا کی سبای ملکہ یک رنده حضرت سلیمان علیه السلام وتی فوج جایزه زیرگاه که فوج چطور لشکره و چارگاه جایزه زیرگاه لشکره ہما وقت درو موجود تا لیکن خود غائبہ مرغ خود غائبہ نیستا گوشگا لگے
که منی چم که وتی من چم نظر نہیں آئے یا حقیقت تو کا غائب ہے خود یا من چم نظر نہیں آئے خود یا من چم سب کا یا من نظر تو کا نہیں آئے وقت کہ معلوم بھی کہ سچ مچ آئیدہ نہیں تو گوشکا لگے کہ اگر آئی گار بیتا گار بہ گئے آئی گار بہ گئے یا یک سچائیں دلیل معیاری و سچائیں خبری کاری آیا نبیتا تا گوڑا ما آیا سخت سزا دیوں یا آیا ذبح کنوں کم کے دیر نبی کے خود آت و گوشگا لگے یا حضرت سلیمان ما ملک سبائے کہ یک سچیں حقیقتیں خبریں آرتا کہ آئیے شاید ترا پسند بھی آئیے شاید ترا خبر مبی ملک سبا تو کا یہ ملکے ہستے کہ کل ملک آئی قبضہ تو کہیں درست ملک سرا آئی حکومتی ہیں اللہ تعالی آئی ہر نعمت عطائی کتا آئی نندگ تخت سک مزن و قیمتی ہیں یک نوکیں خبر ایشیں و آئیے نوکیں خبر ایشیں کہ نوکیں خبر ایشیں کہ گوش بدارے کہ آئیے تمام قوم و درستیں روچه سجدہ کنا منا تعجب حیران بیتوں باز حیران بیتوں کہ اللہ وحدہ لا شریک کے ویل کو تک پرچے روچے پرستشا کنانتے پرچے کہ اللہ بغیر دیگه هیچ معبود نیستیں عرش عظیم مالکیں و زمین و آسمان و ہر چیز آئی قبضہ تو کہیں آئی چم نظر ہے چیز چیر نہیں ظاہریں و چیریں خبر ہر چیز ہستا درستاں اللہ تعالی واقف معلوم ہے پرچے گڑا آئی ویل کو تک روچا سجدہ کریں گے اسی اچھی معنی چیئے کہ ویل کو تک روچا سجدہ کن پرچیا حضرت سلیمان علیہ السلام گوشت تئی امتحان من تئی امتحان لوٹے بگروں تئی امتحان بگروں کہ تو دروغ بند گئے یا راست گوش گئے یہ منی خط بزیر برو آیا ملکہ سبائی بدے و دیرا
بچار آچیه کنته بچار آ جواب تر چیه دانته خدا خط زرت و شد آ خط سرا وجه خطی برت و داتی و جدا یک کر ربط اشتاد ملکه سبایا خطی چارت و وتی رعایتی وجه وتی سبکان وزیر وزرای لوٹائن تھا و گوشتی کہ اے درباریوں منی کہہ رہا دا آ وقت تک شاہ سلیمان علیہ السلام بابرکتیں و عزت والیں خطت کا کہ آئیے مضمون اشیں لکھتا خط تو کا شروع کنو اللہ نامہ چے کہ مزن مہربان و نہایت رحم کنو کے اما بعد گوش بدار منی مقابلہ سکتے ترا کے تو جنگ کنگے ترا طاقت نی و منی گونا جنگ کنگے ہمت ہم مکان بہتر ہمیشہ کہ مطیع و فرمان بردار ببے و بیا ملکہ ایک خط وانت وتی لشکرہ ہاں وتی وزیر وزرانی ہم سنائیں عشق و وزیر وزران و گوشتی شمارا معلوم ہے کہ ما بغیر شما مشورہ ہیچ کار نکنو منا مشورہ بدے انی چی کنگ لوٹی درباریاں گوشت ملکہ معظمہ ترا و معلوم ہے کہ ما چینچو طاقتور و بلند همت هستیم جنگ میں واسطه یک لعی بھی پدا سامان وسائل هم جنگی میں کہہ رہا ہیچ کمی نیستیں ما جنگ کنگو مرگ واسطه تیار ہیں آماده ہیں لیکن درستیں خبرانی باوجود ہم تو ما تی تابع ہیں تی مرضی ہیں تی تابع فرمان بردار ہیں ہرچے تو تی خوشی بیوی بگوش ہما وڑا بکن ملکہ گوش دنیا قاعدہ قانون ہے کہ وقت پادشاہ یا ملک کی سرا حملہ کے کنتے ہیں تو آئیے شہر برباد کنتے ہیں و عود نندوکاں ذلیل و رسوا کنتو شہرہ چھ درے کن و آہاں غلام بنائنا نوکر کنا منا یقین ہے کہ یہ ہم ہنچو کانتے پدا ہم علاوہ اسی شاندار و درجہ والا پادشاہ ہے کہ جنگ کنگ لائے بھی نہیں و شریں آسان کار ہم نے اگر آئی غالب بھی تو عام پادشاہانی پیما عادت مطابق شما درو پناہ بے یعنی نابود بے شما ملک برباد بھی
و شما معزز و مدنه سرداران هم وتی غلام بناینا. پدا شما ذلت و غلامی حالت توکا وتی زندگی یا گوازینه شما لوٹی نی بوش شما چه رای اراده شما چیه؟ وقتی که شما مرزی بی ما هم تی تابعیم. آنها گوشت ملکه گوشت خیر ما هنی کم که توفه دیم دون و آیه امتحان گرم. امتحان گرم که آیه چونه طبیعت هسته. پدا چاره چی بی؟ یا آیه وقت ये चार लोटी के तोहफे चे नतीजा सरा चारित कुजा नतीजा सबका गिरित थी तोहफे सरा नी मलका वजह तोहफा देम देगा ये मतलब बीत के अगर आई दुनियाई पादशाही तो आई तोहफे खुशहाल भी तारीफ करते व अगर दिक्कत नगाह चे बेचारी व अगर न नबी हंसते हैं तो आइए नज़र शन नचारी एक नजरिए नचारी थे خواسته حضرت سلیمان علیه السلام که دربار توکا موجوده ملکه سبا باز نادر و نایابه لات توفه داتی و وتی درباریان چه حضرت سلیمان علیه السلام روانه کد. درباری وقتی که توپا زرد حضرت سلیمان علیه السلام که را رستن تو آها گوشت ای توپا ترا مبارک ببن مارا کمو که هم مارا کمو که شانی خواهش نیسته کم که ایش میں توپانی منا خواهش نہیں اللہ تعالی منا اشان چی ہمیں اندازہ گیشتر داتا و گیشتری منا عطا کتا. یہ چیزاں چی شما را مبارک ما شما خوشحال بی بروه وتی ملکه بوشک ما وتی لشکر سمیت شما ملکا پیدا گم ملکا من رسه گم وتی خبره وتی خیریت اگر لوٹے ہم سے مقابلہ نہ کرو میں گنا مقابلہ مہ کہاں گا وتی خیریت لوٹے اگر نہ جنگ ترہ کنگی آسانی کاری نہیں قیدی منتروتی بنانو جلا وطن بے در پدر بے و ذلت و خواری و گنہور ترا یہ ملک ترا ویر کنگ لوری قاصد تمام تو ہر چیز کی بیتے گنہور حضرت سلیمان علیہ السلام پیغام زور تو واپس بھی و پورا واقعہ شہزادی ایک روبرو پیش کو ملکہ سبا کہ تخت حضرت سلیمان دربار تو کا از سلیمان علیہ السلام وتی درباریان چه گوشت ای دربار والایان
شما را چکه هنچین بهادری هستین که ملک سبا آیگا تک پیسر آئی تکتا چسب بکن پیسر آئی وقت تکتا بزیری تو بیای یک جن یا گوشت که منی کاروں ما ہنچو جلدی تخت زیروں کاروں کہ حاضر بوں کہ تاو وہ دربارہ چنگا چست نبی تگے ما سک باز بہادر و طاقتوریوں معتبر هستم یک عالم یا جن عالم جنی هم دربار تو که حاضر بید آیا عرض کو که ما یک چم جنگا چم بجنه پچ کنه ما حاضر آیا کنو تی نگاهان تو که ایده مادم چم و تیگن ترین تو مکن ما تخت سمیتو و تختا هور کار نیوشی ملکه اصب کا وقتی که حضرت سلیمان علیه السلام نگاه وتی تاب دا ایده مادم تو تخت و وتی کرا آی تخت وتی کرا دیتی ایرین وشگا لگه یہ درو منی پروردگار مہربانی ہے کہ آیا ہنچے انعام کتا کہ منا آزمائنگیں کہ ما ای شکرہ کنو و ناشکریہ نہ کنو و ہرچے شکر کانتے وتی نفتو کا وتی نفع واسطہ کانتے ہیں اللہ تعالی آیا چاہیے چھ نپ نرسی و ہر کس ناشکری کانتے ہیں آیا وتی نقصان بھی اللہ تعالی ہیچ کسا نقصان نہ دانتے ہیں باز بے پروا و باز کرم و نعمت والای بخشنده ملکه آیگ وجه حضرت سلیمان علیه السلام ما حکم دا که آیی تخت رنگا و بدلی بده که ملکه عقل و دانایی و آیی آزمایش ببیتیں بچاری سمجھیتے یا نہ وقت کہ ملکہ بیایتیں تو مردمان جوس بکنا کہ آیا تی تخت ہنچین ہے شہزادی گوشی ہاں بالکل ہنچین ہے گویا یہ ہمائی ہیں پدا گوشتی یہ آزمائش چه ضرورت بیت ما و پیسرا چه سمجد که سلیمان تانا پادشاہ نہیں بلکہ اللہ تعالی ہے آیا نبوت چه ہم سرفراز ہیں یہ خاطر ما مطیع و فرمان بردار بیتوں ات کو مردمان گوشت مردمان ملکت تو یہ مال تو کا تشریف آرتے و یہ مال تو کا فرش حضرت سلیمان ہے شیشہ کا شیشک گونا بنائیں تھا بس شیشہ کا فرش بنائیں تھا وہ شیشک ہنچے خوبیاں چوشی جوڑیں تھا کہ
چاروکانی هم همه سمجھا که آپ تکان ورگیں موج جنگیں یعنی شیشه گونه پرشیونی گوکتا ملکه وقت محل طرفا آد تو معلوم بید که آپ یعنی آپ هم تکان ورگیں وجہ